Zdravo drugari, u današnjem tutorialu pokazat ću vam kako da igrate Android igrice na vašem računaru. Ako nemate Android telefon ili ako ga imate a ne može da vam podrži neku igricu, onda je ovo prava aplikacija za vas. Ona se zove BlueStacks i može se preuzeti sa oficijalnog sajta ove aplikacije, ali ja ću vam ostaviti link u description tako da možete da preuzmete, a da se ništa ne mučite. Ovako, ako imate Windows, onda idete ovu ovdje verziju, Mac onda ovu ovdje, ili Windows 8 skinete ovu ovdje verziju. Onda, posle toga sledi jednostavna instalacija, to možete sve sami raditi, to je vrlo jednostavno. Dobit ćete ovakav program, znači ovakva ikonica. Sljedeće što treba da uradite je da nađete jedan sajt s Android igricama, ja bih vam preporučio ovaj mob.org, stavit ću vam link u description, tako da možete i sa njega preuzimati. Ovdje idete Android Games i jednostavno nađete neku koja vam se sviđa. Evo, ja sam našao ovu Zombie Evil se zove. Ovako dobra igrica, već sam je jedan put igrao. A uvijek imate ovdje, kad izaberete igricu, imate ovdje ovako screenshotova dosta. Imate neki gameplay ili neki trailer ili tako nešto ovdje uvijek. Ovako. Onda ako vam se svidjela igrica iz ovog gore svega, vidite ovdje da li je APK file. Ako hoćete skineti idete ovdje, ali morate prvo obratiti pažnju da ovo bude APK. Jedino tako vam može raditi. Ovo je veličina igrice, veličina tih fajlova i onda idete download. Ovako ovdje. I ponovno ovdje idete download. I to je to, ovdje će se ono već početi da preuzima, ali ja to već imam. Tako da samo odete u folder gdje vam se nalaze vaša preuzimanja i tamo samo dvoklikom na taj fajl koji ste preuzeli, ime te igrice, ona će odmah za 5-6 sekundi samo sve instalirati, znači vi ništa, samo dvoklik to i sačekate 5-6 sekundi i pisat će vam da je instalirano. Evo sada ću vam pokazati da li i kako radi ova igrica. Sad ću se ja malo stišati da bih vam pokazao. Znači idete ovdje My Apps i vidite ja sam već nekoliko igrica instalirao već. Da vam pokažem ovu Zombie Evil. To je bilo to drugari, vidjeli ste da igrica radi, ali najvjerojatnije da će raditi i sve ostale igrice koje skinete. Ako vam neka ne radi, to znači da možda ovu aplikaciju da bi imali morate da imate najmanje 2 GB rama da bi vam podržalo ovu aplikaciju i svaku igricu. Sada, ako skinete neku igricu i instalirate sve lepo, a ne radi vam, to možda da bude do verzije, ali nije do programa sigurno, zato što program svaku igricu koja radi, on je jednostavno tako i prikaže. Znači ako skinete dobar file, igrica će vam raditi, ako ne skinete dobar file, igrica neće raditi. To je bilo to drugari, nadam se da sam vam pomogao i do sljedećeg tutoriala, ćao!